Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Alungisi mic Aarone Celela then utaba right So let's look at it. Ale le mi delete le. Ay, batele le mi delete kwai. Wata loko ngiti Mhayivava anta ku una condition yin'wana ya ku I diarrhea amhleketweni leswi a hleketisa xiswona ne xikombelana na munhu loyi a nga na running stomach Se vona look am check. una chuluka mihleketo Baba, ikasa boxa. Ina nchuluko. mihleketweni tiva bhuti Asa washo ma direction a man. ndzi tshama And na kulungwana u hisa mina mfo Le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, shangi. Mjani hibuyini ene namhlanje balikahle sihloko siseseke Gaza bosh aye mjana mashaka Hey, Mashaka. preview Yes. preview namuhla a arcade a Pitori ene Gaza bosh iti 10 ta May ita hi na munhu wa wena la ita va kha hi n'wi vona ani wa tumetiwa wa n'wi tumbeta kasi a nga voniwi ndlela bibeleni ne sato isa wa ngitsalangi komba ku Mara a swi tekini Armasati. yeso na so mina ka social media ne it's about Gaza boys a timhaka ta personal life ya mina ya ku sati yini dasani ku ikatayisi hi ku a hi swi tivi mara ti 10 yi ta va hi ri kwala yena ya i birthday ya yena hi celebrate kwalaho hi ti 10 ta May yes sir ta va hi ri kona hi joineni Ni kombe ku famba na wena. ya famba na yini famba na hemba and I can't problem da ari ku tiviseni ka timhaka producer ya nghena no chaku byela ku futsek veka xisha xo hansi continue yeah so anyway okay 10 May ita va hi ri lawa na preview birthday celebration ka ta isona King Bags la bad push up istir lecha ay wa big push and ita va hi hlayise ngopfu uta ko na masinyana securities those bouncers lava vo tala ta hlayise ngopfu sitara mta vo nkata yeso mta ta n'wi tiva na hina lake mashaka ina n'wi tiva solo mlo n'wi tiva ta mta n'wi vona Abat. mashaka mbe ngitivi ne Mba n'wi tiva eish mta n'wi tiva mani luya Tim. mchini luwa imchini Hey George. Fotek. Veka sisho. loku nweni alright guys namutlha ne ileke indaku I general wani ku hlangani mina ni representa timene lava representa timene ta vona ta ka general tiya Yeah. tinga ya private school leta timene ti private school ma vulavula hi leswi nga na ntikelo se hina timene hi va ka Gaza guys swi ve kahle hina hi hlevi Mangwe na mahle. hina hleva ne akuright mara mhaka hi leyiwani ku na miselo I Aarone Celela na Mgeu ni vona video ya vona kha haha moyeni Yeah. va kha va ku Hi veta Nsuku la kwalano. va Gaza boxa Engage straight amakeni. va Gaza boxa va rhandza ngopfu dyela that's why ka Hagiazo va bambetela swilo Ava vutisi question leswi va fanele va vutisa xiswona ya. yini i tlhe xiku mina xi tlhe xi dama xiku mina ni tala hi Mhayivava Mhayivava nga wale ka genge lero mina na mgobozi ni vi ntwa ku vava ngopfu ku misa lowani ni u le ku ni pimapimeni nkarhi wolowo tafule ra yena hi leri a va ri tirhisa nkosi ni ku tsemele culture working group mara wa ha ri ku ni pimapimeni a ma tshemba ku
ya ku arhanga ti fixa a ti pimapima ma arhanga ti pimapima loko na ku na tafula ta swisisa leswi va nga xi vekela laha va ri lapi ra kona lapi leriya ne loko u nga cheka kahle ne u nga vuya na roko Soyile. so Ulokwata so ivi ni ku u vula genge mara na yena mara ka swo tala leswi nga swi twisisa Aarone Celela ne u nge vi Johannesburg ne u hleketa ku fana munhu la nga le ka Kobani phela Aarone Celela u le ka Kobani mihleketo ya yena ne yi pimiwini mihleketo ya yena a yi hindi ka maadiyani yi hadlela ka malamulele ya hansi ku tibangwa mihleketa njhini so hi yana problem ya vaisala then vaisala vaya ni va tsindi ku twisisa ku ri loko munhu a ta laha a hi timhaka ta ku ri hi la ku n'wi attack hi n'wi nyika platform a vulavula leswi nga le mihleketo na yena a hi timhaka ta vudyela hi n'wi nyika ku a va free a vulavula se vona ni vo vhonyavhonya va nga le ka vudyela cause vona va lava ku yini hina va kota ku va kuma something se vanhu va ta kota ku vanhu lava va nga hala va ta kota ku ya le ka vona Aarone Celela na Mgewu loko mi lava ku dyela kahle rhanga mi lunghisa timaki ta n'wina leswi vulavula munhu nga ri loko xi ndzi ka aeroplane a lunghisi mike Aarone Celela then u ta va right Ale ya mi delete le. Haya. Batele ya mi delete kwai. Soyile. so loko Aarone Celela u rhanga lunghisa leswi yene yes ni nga pfumela ku a ni pimapimi Ngombe ku vula futhi u ri mic la yi ri yini se leswi a swi ta twisiwa ntsena hi lava nga tshama khala ti-aeroplane ne se swi nga endlaka Aarone Celela a ka swi tiva ku vanhu lava va vonaka swa yena va ka Nkovani a ve tshama va khandziya aeroplane se u lava ku va tisela straight no bula ka Kavani hi le nkaya ni huma kona phela I'm joking but yeah tiso mhaka ku Aarone Celela na Mgewu a hi zi hi ri ku leve ngopfu ka vudyela i timhaka ta ku hi nyika munhu platform ku va munhu hi kuma ti-numbers a hi timhaka ta ku ri ho fanekele hi n'wi attack hi nga n'wi nyiki chance munhu u na site ra yena ra xitori ya u na site ra yena ra xitori se hi n'wi nyiketa ku a vulavula leswi a swi lavaka and n'wanya loko ni cheka interview la ya Gavaza la ri timbirhi leyo sungula am lo va rhamba ku ta tiva timhaka hi vona mbuzi question ta right la ya vumbirhi liya a ku ri after part ya vona right yo trenda ya vanhu va kha va ke kumba lo all black you ask those questions what do you think about wellness club vanhu ve ri n'wi mi tshami na swibab you ask those questions a ni swi tivi ku lova ku mina vudyela va lava ku mi vutisa swo I think kumbe a va expect ku mi vutisa ku why me this time la mfundisi why me this time ngoba tlheshi ku va mi chekela swivutiso hinkwaswo a ni swi tivi ku va yisa lavalela yini a ni swi tivi mara no maybe va lava kula yini na leswi mi ni nga vula swona ku va lava ku endla yini va lava kula yena cause va swi tiva ku loko va vulavula a Shangani gang has numbers a ni tivi ku video leyi mi yi vulaka yi vona hi vanhu vangani maybe sweswi hi koho hi nga ta then ku na liya ya Mhayivava ne Mhayivava fika vulavula na Mhayivava a ku ya vo gaza boxa this vo tala loko n'wi ti Mhayivava a ni ta ku u na condition yin'wana ya ku i diarrhea a mihleketweni leswi a hleketisaka xiswona ne xi fambelana na munhu loyi a nga na running stomach se vulavula ka mihleketo u na nchuluko wa mihleketo i gaza boxa i na nchuluko wa miehleketo Mhayivava ne munhu loyi ni tsakelaka ku u veka leswi a swi vonisaka xiswona swona mara
u nge tivi ku captureiwa u nge tshama captureiwa na wena I swi tivela kwihi so u ta hina nga capturing everything so a ni swi tivi ndani capture hi ngopfu hi yini mina njhani mi vula njhani ku ri captureiwini hina a hi fanekela hi nga a ri ku yimeleleni ka hagiyaza a ni swi tivi ku hina hi voni opportunity ya ku ri va le ku trendeni tanani ta vulavula ku ku endleka yini ka njhani mina from yo va vutisi swa right mara still so ka leyo ne Manyan, a ni swi tivi ku Mike wa meswi ti-question leti nga vutisiwa siku leri a ku ti-question ta right i ti-question leti a ti fambelana leswi nga humelela hi midivela wa kona a ku nga ri na lexi a xi vulavuriwini xi nga humelelangiku hi midivela hi ku se top on the news a ku ri ku mfundhisi va vitani vanhu va ta track that was a swi ri henhla loko a ku ri newspaper a ku ta ku rini headline va ku mfundhisi has been tracked. Xin'wanyana lexi nga twa kha xi vulavula Mhayivava a ku ri ku mi yimelela ngopfu hi side ro maseketela loko munhu a vulavula ivi ni tibyele ku okay mara loko wo vitana munhu loyi u n'wi tivaka a nga close na wena loko o vula swilo leswi u swi vonaka everyday ka vutomi bya yena Jojo you will attest to that hi ku a ni u tshama u ri na yena munhu loya a hi ku wa n'wi yimelela hi leswi u swi vonaka masiku hinkwawo and then ni nga vula ni nga tipfinyingi ne ku ri na ta mi kombisa hi Mhayivava ku vi na ku kumeka ka majojo a ri khombyeni ra ku yiva Mhayivava before na Solomon a hlamula u endli video a ringeta ku hlamuseta loko Solomon a delete tisimu ta majojo a hlamuseta before na Solomon a endla yini a hlamuseta se i timhaka ta ku rini i ku Mhayivava na Solomon va vulavula wa yi tiva situation ku yi yimisi ku yini majojo hayi Jojo hayi lo wa malebvu swilo leswi a khomiwile a yivile hi kona na video a khomi community a swi tivi from la yi kwini se Mhayivava u ya endla video a hlamuseta ku Solomon this and this why because u tshama na Solomon wa swi tiva se loko ku ri van'wana a heta u yi ku yimeleni ka Solomon why Solomon a delete tisimu after loko majojo a hlangana na challenge liya ya ku va a va mlungwini hi ndlela ya ku biha ma swi vona se xana Mhayivava loko a tlha a vulavula ka video yena a ku na hina hi tshama hi captureiwa a nga ka vula ku a nga tshama a captureiwa hi Solomon na nhlamulo yaleyo oro u vula ku ku na lava nga n'wi captura then yena laya loko a yimelela a ringeta ku endla yini na because Solomon a nga se vula na chumu ma swi and mina ni vi ni kota ku twisisa leswi Mhayivava a swi vula mata why ni tshama ni va na kateko ku tshama na majojo a vula hi nomo yena ku Solomon u ni pfuna swinene wa ku a ni nge tshami ni kha ni vulavula swona ku u ni xaveli yini u ni endleli yini so a ni relate that's why na loko va ka n'wi attack Solomon that time a ni endlangi video yo why Solomon a deletini why because a ni swi tiva ku Solomon u endla yini behind doors a endlela majojo so I think leswi Mhayivava a nga va na challenge ya ku a nga swi twisisi na ku rin'wana leyi nga hi vula ne Mhayivava ya ku mavutiselo ma n'wina mi vutisa njhani se mina heteleni tibyele ku okay so loko munhu a ta laha swi vula ku hi fanele hi vutise ku bvonya or hi fanele laniwani ne one thing for sure for this podcast na kun'wana na n'wana swi tiva a hi ta ku tshoveni ka ti-relationship we align to the relationship loko munhu o za a fika ku ni kombe swa so mi nga ni vutisi hi nge fositeli hi vutisa swo fana na sweswo because u na reason yo why a vula ku hi nga vutisi timhaka ta so a ri kona yena na loko kha hi prepa a ri kona yena na loko kha hi prepa episode liya na because a ta va swi tivini ku i yini leswi munhu waloye a nga vula ku mi nga ni vutisi mara vanhu va fana swi twisisa from leswi maxava va nge le ku swi vuleni hala sorry khosa va nge le ku swi vuleni leswi khosa va le ku swi vuleni hala ndzhaku i ku a hi vuli ku na leswi va nge te swi nga vutisiwi the main point i ku a ku na leswi va nge te swi nga vutisiwi mara u zama ku kombisa kahle leswi mi swi vulaka i ku Mhayivava u tsandzeke ku relate leswi n'wina mi nga relatisa swona na yena se xo hetelela ka nomo wa mina i ku
na Mhayivava loko ku ri Mhayivava maybe la ku rhanga nyika ti-questions ku hi ti vutisisa ku yini A nga hi sendela hi tona. sendela tona a hi problem ivi na hina hi ta tlhelela ka yena ku Mhayivava na wena lighting ya wena yi lunghisiwe nga nga ri wa ndzi nga khandlela lighting ya kona kahle mara we understand ha vona swa yena Mhayivava light a ri kahle ri na nga ri khandlela a hi nge hi fika ku Mhayivava why light ra nga ri so hi leswi a swi lavisaka swona vana leswi a swi lavisaka swona Mhayivava se hi nge hi ya fika hi ku why a teka camera hi mobisele why a swi nge fani hi nge question Mhayivava lunghisa khandlela re Mhayivava lunghisa khandlela futhi Okay, so Celela, loko ri ku lava ku senda ti-question a sendi ka info@changanigang.co.za. And Round 3. and swin'wana xa ku okay I'm gonna ta ka mina ta hlamusela ku ti humesa yini Futsek. Hey, Tika sweswo. no. Last time ni vulavule na Mhayivava ne. okay Na yena vula u kombise ku nga ba a good thing loko u ta. Ku mi ta vulavula hi yona this situation. Yi hleriwa kahle between yourselves, mabo. So problem i ku I distance la nga kona sweswi is far away. a nga ri la a swi n'wi hundza kona Nga ku a ri la for xikarhanyana. So yeah, so ita vona loko ho kuma hi ri ku halana hina or ho kuma vuyini communication and ba sa ta dorobeni for va tshamela ka ma crate loko va endla lava tshamela ka ma crate ta dorobeni uma ka swona ai la ile round 3 Hey Jojo. Hey. Futsek. Tika sweswo. round 3 Then, kuna Prince Mushwana ne u fika ku ni twa onge mi teka site ya vanhu lava nga na mali Prince Mushwana or Mashele Mushwana ankumbula liye nga chingela pempeni very keep on trying to justify all the mistakes a ku ri ka liya ya bonus episode leyi nga vula ku wa ncawuke na boss lady vo lavenda xa makhonga gash na swin'wana no hi telelana chindo very hi yima na vanhu lava nga na mali ma vona mihleketelo ya ne hi vona vanhu lava nga na mali i miehleketo yin'wana yo ka yi nga ri kahle matwisisi I vanhu lava vo ti chuha like loko kota munhu wa mali u vheta na ku kove hina we don't care ha vulavula hi xin'wana na xin'wana na wena Prince Mushwana hambi u kha tshama ka mukhuku nga na thayela henhla tana if u lava ku vula something u ta swi vona ku hi ta relate hi ta ku nyiketa chance so timhaka ta ku mani u na mali like if sweswo ne vo fika va ku ku rambisi ku ra rongo u kwate ngona no vula ku munhu a nga vuli ku hi teka sati ra vanhu va mali loko mina ni nga va na mina ni tifeli ku na mina ni na mali hambi no twa ndlala kanjhani ne tiyiso ta tshama ri tiyiso mara mhaka yikulukulu loko munhu a tala ka podcast la hambi hi kha hi swi vona loko a fika ku mina ni endlangi swi yini a ni endla uri mhaka ya so hi teka leswi a swi vulaka unless loko ri ku ri xitori lexi hi xi tivaka ne ivi a fika a vula swo karhi then haya mahlweni hi vutisa until hi aza a vula ku okay swi swona swi fana na vo xava masagwadi a swi tiva ku va xava masagwadi mara hi to hetele hi miyela hi ku hayi a ri hedzike ha mi twisisa voteliwa hi ri mo voteliwa va ku ya xava 25,000 rand mara ka swi twa ku xiphaza xa masagwadi xi va swi tiva Hi va ku kumba ha ri kale ni la ku mi tsundzuxa swin'wana ma swi tiva ku ka station hinkwaswo swa SABC I station swimbirhi ntsena swi nga na ti-award ya I Munghana Lonene na Metro so Munghana Lonene hi nga yi tekeli hansi one of the biggest mara va le ku vonyavonyeni va le ku vonyeni station swi 2 ntsena ka SABC swi nga na ti-awards anza mundla ku kuna ukhokhozi awards ta laha la venda va ti zamazamini xona sweswi va ha ti zamazama ti kona nyana mara a ti kha ti huma ka SABC ya okay ku ne n'wana ya ku endleka ku mani vanhu vanhantiki va hleketa njhani hi Gaza Bosch ya ku endleki ku vi na mhangu yi nga endleka yi involvaku artist swa tiva ku paparilana ku yile xibedhlele ku vi na accident lava va nga hanti ku bisa mbe ku diba hi van ya maphorisa so even then manage philani
yi post I think I share post kumbe yo post No, you've got comment. You've got I think comment. na yona lana va comment ka yini ka rocket ya ka rocket live va vula vito ma vona tiko ile ro Gaza mi tivaka papa Rhulani rest in peace yi vuya yi Gaza yi ku na vele kaya a ve se tivisa timhaka ta ku na nghozi na swinini mara wena manager se u sungule ku hi mhaka ku fika commenta la nini mara Gaza yi njhani mara Gaza bosh ya na sweswo na on top of that lava va famba ku va se va ku va sungula ku posta papa Rhulani va kha va ku etlela hi ku rhula mfana van'wana va ku avuxeni xigazeni rest in peace Bambe rest in peace va swi kuma kwihi Okay. Munhu wo sungula I think utsa i misa n'wavengeri kokwana Xitanga. Kokwana Xitanga. Kokwana Xitanga ku va posta va ku. Ana stuka va itsa siku nkarhi luwani mara va tsali va ta va ya tsa post ya ku ni susi post liya ya ku papa Rhulani va lovile. La o confirm hi ku pela ku swi vuli ku papa Rhulani va lovile. ask mo ku Xitanga Leswi a ndzi ri un'wana wa kwale va humaka kona. Then kuta un'wana a tirhaka na vona swa vuyimbeleri a ku a hi tiyisi va hanya. Ma vona? So i ku that's one social media yi lava u ri na vutlhari nyana. Kokwana Xitanga i mutswari. That's why ku vatswari va fambela ku na social media. Vatswari a va fambela ku na kokwana Xitanga ndzi nyika background ya yona hi un'wana wa vanhu lava believe ku ri va na power ka social media. Ma vona ku munhu a believe na self a nga ri na power se that's why ku xin'wana na xin'wana lexi xitaka o xiteka a lava ku rhangelela kasi o va ku bvonyeni. yes mara na question ka lewani cause a va ya ku event mara no cause van'wani va ri ku bisa ni movha na vhene van'wani va ri ku bisi vhene van'wani va ri vhene a yi ri na papa Rhulani A yi ku tirha Papa Rhulani? a yi ri na papa Rhulani okay swinharhu ku na ku papa Rhulani a va ri kona laha ndzeni ka vhene ku na ku papa Rhulani a va ri ka movha lowu nga bisana na vhene vhene, ku na ku ko va papa Rhulani a va ri ka vhene mara va bisana na movha wun'wana Mara swi nga khomeka mhaka ni i ku a va ri ka vhene hinkwavo. ni voni video vele vhene Yi huma a la ku like yini pedestrian yi nghena ivi a ringeta ku vhika ku bisa munhu ivi a landza sini a ya basinya kwalaya se ka ku swo fana ku ri no papa Rhulani vavasati va ku landzelela ngopfu ku na tatisana ku na byala kumbe fika performance stuff se swi tikomba nga ri muyisa luya a dyela ka ni wa phorisa hi vito ra papa Rhulani a kuma timba kahle ma vona so swi vula ku ri u yi a ya teka vhele ntirhweni loko a nghena madyambu a ri ra papa Rhulani va sungula ku jikajika se ko va ni siku ra khomba u nge ri tivi kombe ku hlaya swin'wana Allegedly. i nga ri suka ka va ndyangu ne va ri xitivisi mi komberiwa ku yima ku vulavula ku biha eka swihangalasamahungu loyi a hiseke emisaveni ku nga n'wana wa hina donation okay tanihi tiko mi nga va mi ri na mavonelo yo hambanahambana hi nghozi leyi kambe sweswi a hi nyikeni va muti nkarhi wa ku lunghisela nkosi no veka n'wana wa vona endlwini ya makumu kahle maphorisa ya le ku endleni ka vulavisisi eka nghozi liya naswona va ta vulavula na va muti mhaka yo lulamisela nkosi don a ri phorisa a tirhela tiko vusiku na nhlikani hina hi tlele lowu i nkarhi wo n'wi xixima no kombela xikwembu ku va chavelela va muti so va muti va kombela leswaku leswi vulaka hinkwaswo like swo vula swo vhene papa Rhulani veri va kombela ku va nyika space va lahla kahle n'wana wa vona so a hi commenteni kha suka timbilwini vanhu va hosi nga commenti nga ri kahle kahle hi le henhla ka sinye nge khumbu hi munhu so donation manguti a na ku vula swona ku mi nga sunguli ku hlongorisiwa swilo leswa swo I will have numbers ni ta va na tinambara ni ta va na ti-likes to tala and so on va nga ri na vutivi and then at the end of the day van'wanyana a va tshama va humelela swo fana leswi va fanele va mbala tintangu letiya leti muti u nge le ku swi fileni sweswi na sweswi na hina hi nge swi tivi ku humeleleni na nkarhi
investigation a yi za yi vulavula ku vhene a ku humelela yini hi yona a ku ri movha wun'wana u nga chayisana vhene or Vhene chayisana munhu vhene Kumbe xa khomiwa a na ku vula swona sweswo swo van'wani va ri paparilana va khomiwa so mara sweswi maxava va swi vulaka ku swi na nkoka ku vanhu va nyika space and ku va yima ku vulavula swilo swo talatala I'm sure family at this point va le ku hlanganeni na swo talatala swo hambanahambana so swi kahle ku ri vanhu va nyika nkarhi Horisa donation a va tleli ku ruma ya a vete ni va tshika Tsika sweswo ka. wa mshaka guys huma ka sweswo mashaka va ku hlekeni why ni swi tivi ku loko u ta fika ka vito ne vuya na leni why mara tu se jum bomba shaka tengo ni serious ki tsika hi me kwene shiku ay man thinking mina ay shiku porta donation guys mara she's serious I she me bori no porta vinyi va nawu porta ari xixima swinene and then ku va lahlekeliwini i mhaka leyi vavisaka ngopfu xikomba chaveleli va muti mara wena vito wena uri kongomisa le ka bashaka mshaka no I like aslekisi yeah mara wa ibitira vo donation ku okay ayo ndinga le kuna nani guys kuna guys now ntsakani na mutla ere di rocker it's a grouping guys wait I will make us guys timhaka na Jojo ne Jojo loko na shili vavanuna va chava ku vula I ku vula ku munhu wa vona wa ka timbu n'wana na n'wana tika ngopfu tika swi teka malembe ku Jojo vula mhaka leyiwani eka mtsenga naga timbilu mani mina okay ayo ndeka yoleke Ubuya na voice copies hi mhaka swona. so ku ri swi ma Samsung pengisini swi tlhavekisini wa shaka va heva wa report ka mashaka swi nga humelela ni swi ku tlhavekisini mitsalo wa tlhavekisini mara zo yinde because ya ku tika ne ima we tlhavekisi tlhavekisa miti tlhavekisa ima no it's fine guys le moyeni a humeka like kuna yin'wana yi nga kona tini leya I think yeah Boxa is okay let's win aho the start races va ta yeah Macha mi tlhavekisa ku endla ka yini mara mfikini Amerisho so ya la Mozambique ya. amenda yini tlhavekisi ava ku cheke okay guys mhaka leyiwani va nga za vutisa tlhavekisa ni ndhawu leyi kumekaku a Mpumalanga a Bush so un'wana wa vatirhikulobye kwala nga ko moyeni u kona ivi a ku ya ku voneni ka munhu wa yena hi lavaya va teka movha va hama va tlhava xikotiri mata kusukela a Johannesburg va ya Mpumalanga va fika I munhu wa vophele mara va ku tivi va lava xi tlhakini nhwanyana matsitwa va lava loko va fika le ya eish ala ku lova wanuna ma vona munhu nga rhandana ya 3 years loko fika loko kuma ku be una vona wanharhu le vukatini elle na va hambana semtirhikulobye ne elle semtirhikulobye u a twa ku vava swinene u vavisekile emoyeni a nge holi sweswi loko a ku ri bibeleni a va ta ku ta le tlhavekisa colleague ta mutirhi wa ka xangani nghena nga hlangana na swiphiqo kuna yin'wana Uma nga dama. lomu wa ka ku kuma phone zone loko hi lavi nga ri suswini post anti mara swo boha gaza boxa I munhu wa swilo swo boha yi kumeni yini ku na munhu a nge ti a nga tsala ku Nsuku loyi a ri ka Big Brother hambana na Gavaza oh yes ni vonini u ku planele swo biha ngopfu next week ta va hi ri kosini wa wena ta va hi ri kosini wa wena ha
I munhu a nga type sweswo. I gogo something nyana. Wanganga. Nganga sweswiwani please dani maphilisi mi tshika unganga umbatsa mavabyi swin'wana swa ndumba swin'wana swa ndhayi vula ku nga lezo chances zo vula Jojo tin'wana swin'wana tsale na ku Gavaza Nsuku ya okay yena una connection na Gavaza angana connection u practice ungoma tanda ka Facebook se ala ku endla inga cause mata swi vona leswi nga dyondza social media loko la ku va relevant athaka munhu langa le ku trending nkarhi wolowo eka nkarhi swa Nsuku na Gavaza ne van'wana na van'wana bile ku lolo ni vona hi vunghana bya vona ku byi ta lunghiseka ku ta endleka ni stuff so un'wana na un'wana more especially wo fana na gogo va nga ka suka mutini loku loyiwaka hi ku u hleketa swo biha ntsena ku kha swi tiva ku ri wena wa swi endla swo fana na sweswo a wu believe ku ri munhu a nga endla leswinene kusuka mbilwini wa yena se yo mara so powerful guys Gaza Boxa is preaching. Yes, hallelujah. Hallelujah. Today you're on fire. So yeah, it is. That's why ne van'wana va believe ku munhu loko mo holova a wa nge ngrivaleli ku fane swi Gavaza ngile ku xinini so that's why I'm hleketeni yena vhela ku yini kuna something anga xi plan u ta n'wi veka hansi masivona so na swi twisisa gogo swi endla ku ri leswi va swi practice ka vona ku ri loko u va johela they will come after you Sulavo wa vulavula hi mbilu leya xikhomela levo va practice ka vona abacici marhambu amayivisona dan marhambu mara sometimes hambi u nga ri ka vona sometimes munhu u va a ri ku ri yena self so hi nga ku ka vona ku nga va ku ri yena a nga na mbilu ya xikhomela marhambu ma tlulela swa ka vona yeah swa muti ne ri kale yone i wala one foot no rivala vito mara I think i munhu loyi a tivekaka I think Kanye Pel yeah u tsale ku Gavaza u ye a xava BMW yo hi mali ile ya the donation spotlight hayi Nsuku u ri counter attack u ri u xava BMW leyi hi mhaku Nsuku aya ku ninga 2 million u ya ku ninga 2 million and loko tiva ku loko o vuya ta tlakuloyi ta kula movha yin'wana la yi lava Nsuku a nga luza petrol Gavaza yi ta n'wi endla yini ya BMW leya mara vanhu I feel like a wa swi tivi swa xikhwama xa Gavaza Gavaza u right the petrol Twana mata hi yin'wana ni vona din'wana difficult diku ti apron tinge xa BMW leya va ri va ku Gavaza i engineer wa tirha ne ende u tshama a kha a endla ti order una mchini o fika a vekela so o kuma ti order tin'wana to tala ngopfu se hi yin'wana ya ku a va ta ku ni lava vudyela se no believe ku va swi tiva ku na sweswi mina na Gavaza se khale ri but na face so a sunguli sweswi a no yimelela Gavaza u byeli last year ku ri na ku xa BMW loko yi huma next year se masona a swa sweswi swa khale na ti chances na tona tsundzuka ka life la ayo sina mkomposi good yes before a xava masundzuka u tirhi senda mali la ku profeta u ta xava BMW exactly a ku ri leswi a swi tiva ni vuli ka live leya ka TikTok ni ku so he Mhayivava foot ne a wu ngiyimelela va tshama swin'we lava va so koma ku Mhayivava na n'wi rivalela ne light leri ra 1 ta n'wi nyiketa rona na donetela light leriwani ra yena leriwani mara promeyiwe loko a nyiketa light ne u wisa bindzu no ya makula lama xavaka makhandlela mara I think swilo leswi hinkwaswo hi nga swi vulavula namuntlha swi vuyaka ku vanhu va nga vulavuli swilo leswi va nga swi tiviki because most of the times ku va ku na switori swo tala leswi vanhu va swi vulavulaka hi swilo swo hambanahambana mara at the end of the day munhu o ti vulavula sweswi swi ta ku mihleketweni ya yena mihleketo ya yena ya two set leyi at the end of the day ku nga ri ku ntiyiso so swi kahle ku vanhu va vutisisa va lava ku tivisisa ku u ri petrol u right or u ri yini swi ku or u tirhisa khandlela mara a ta vula ku right petrol Gavaza hi ku komisa get your facts right vutisa u ta hlamuriwa kuma ti-facts ta wena ta so and then ni voni na sesinyana yin'wana kha yi athaka Nsuku loko sesinyana ni ku vula Gavaza not Gavaza sesinyana sesi yin'wanyanyana so kha yi n'wi athaka ku Nsuku swi ku yini
swi ni hlamarisi ngopfu ku hi lero u attack na vanhu va ku nga endlangi ma twisisa no mara swi so hi xitalo vanhu va and hileswaku swa vava loko ku ri suku ne misesi leyi a fa yi hlamula kahle ku sesi Mkateko ve le Babangu mina a ndzi tshama nsusa nyimba ni hembela mascarage miscarage a ndzi tshama ni hemba a fa hlamula a vheta va hetini mara yi busy laha na ku n'wi pima ma twisisa nyana so vanhu I think a va fa va rhanga va ti lunghisa vona vinyi before va lava ku lunghisa swa le handle charity begins at home rhanga u ti lunghisa wena n'winyi a rhanga nyimba a nga susi a nga hembeli miscarriage a vuli kunene ku no susa ma twisisa se kuma ku nena a nga lo basa munhu yaloye u ta a fika ala ka social media ko ndla nga ri u basi swinene urema le Babangu sesi Mkateko mata mara leswi swi vula Gaza Boxa swi fana na leswi va ri man masipala va swi nyima masipala hayi masipala a ni va tshame va humesa van'wani hi mhaka ku hambi va fiki va khomenta ku yini ivi se va teka picture ya n'wana wa vona va ya va ya attack-a n'wana I don't think that's right mara va kombisa I think at the end of the day va zama ku kombisa leswi mi swi vulaka ku mi nga zi mita na wena a wo va perfect Papa Triple T Papa the twins Papa the twins Papa kama shiri imana man ayena ayen shiri nyele tina chinyeletani ya shiri nyele tina chinyeletani yeah Mkwatini straight hey ri kale futa hi le ka yona mara hi loko yini mahlweni ha cheka ti comments ne and please comment on me mahlweni ka the episodes ta yini karalisa ti comments mfu kuna yin'wana comment leya comment a ni swi tivi ku ka vanhu va hleketa ku diri dimani ni ri vevita radio a ni khoma comment ya kola diri hina Matsonga a hi ti tekela hansi why munhu a ta a fika vulavula hi xilungu ka podcast ya Xitsonga i podcast ya mani ya Basana hi ta vuya Basana hi ta vuya ka yena ene Basana kuna comment wa ka wena va ri veka xilungu hansi oh okay ani kumbula kona okay yale ya hina I think ku episode ya Gavaza I think ile osungula I think leyo mbiri the man shoku the bari mako wa mna fahla mla xilungu ene okay so ne fa ichaku ya interview wa man ne vo demand a vutsa hi Xitsonga the man a hlamula hi xilungu hi mhaka yini na una mali na swi vule hi Xichangana a hlamula hi Xinghezi va nga ta ku na mara na okay munhu luya a hlamula hi Xinghezi a tlhatlhokovetsela hi Xinghezi hi mhaka yini na ku na mali yeah okay sorry Mhayivava n'wi nga hlamula support Mhayivava mataki mhaka yini hi mhaka ku i munhu loyi a nga kulukumba a nga kusuhana na vanhu vo hambanahambana so loko a ku ya ka podcast ku ri vanhu vo tala ngopfu va nga ta lava ku vona so loko a kha ku xikunhwana xa mina ni ve ni ku guriwa a nge swi twi mpedi sweswo swa xikunhwana xi ni ve ni kheguriwa ma swi vona that's why a vulavula hi na loko hi rhekhoda hi nisile maja va ri kwala na vona vona va ri kwala maja Xitsonga kwala na kwalako xiloyi ma swi vona so demand la a boha ku endla yini ku vulavula hi English and plus demand la ona defense a hi Matsonga ntsena va tala ku vona podcast ya yena and a hi swi koti ku kuma munhu la nga ta kota ku hi interpretela subtitles no Xitsonga xi lo leha xi lehini xi nga lehisa swona a swi xipandzamananga maswoko a swi ta hi dye karhi xi lehi Xitsonga so i va hlamula hi ndlela yaleyo so hinkwanya u te hina Matsonga hi bari mara comment la yi tikuma nga ri we bari mara u comment ya mahlweni hi ku twini mara munhu a hi n'wi decide loko a hlamurisa ku yini u vulavulela ku mani ku ri Matsonga hi tibara ni twisi ku loko a ku hi u vulavulela mani a tlheleli ka comment a hi hlamula vuya ta vula ku kanjhani loko a ko va xitsundzuxo lava na loko hi teka vavasati ne hi teka lava nga ta tivanyana xilungunyana tihomu ka ta grade 2 ti sungula hi vo elaborate swilo se imagine loko ku ri nuna wa wena boyfriend ya wena yi ri ku commenta ka ku xilungu xexo vo swi vona ku vana va wena ne lava yisiwaku kona va ya yisiwa amarova fansi comprehensive school a dinge langa va ya dyondza xilungu
untswisha hi comment nga tshama ku a ku na munhu a nga na question paper ya physics a nyika mhani va tsala va nga swi vona ku why swi ni ba swi leswiwani mbonyani hayi So I think i marito ma vuboti kusuka eka mina kumbe ma vundisani to ya mavundisani nga ku tsatsi mani lexiya to nuna to sesilava ya girlfriend ya boti lavaya ku ri munhu wa wena or nuna wa wena u na mihleketa ya khale ngopfu anthemba nga ti Joni u fa ri babangu loyi a nge comment u kha tsama Joni ni mtetele ya a faneke a swi vona ku ri swi vula ku na hina Vatsonga ne xilungu a xo vula ku munhu superior or anything but xa tikomba ku a swi kota ku accommodate vanhu vo hambana kwancaoke va tsanga ku xilungu a va xi koti mara vana va na timali muni ta vona maswani so swa fana na Papa Penny va le palamende mara xilungu xa kona masiva mara at least va le ku zameni ene yi chiketa mano wa Papa Penny ne based on the comment ka comment leyi nga vuliwa hi Gaten McKenzie u ta misa luya swi leswa u n'wi observini u tirha na yena every day luya not every day u ri u tirha close na yena or and u n'wi observini ku n'wi observa hi leswo a n'wi cheka ku ri i munhu wa njhani obviously loko u ri around Papa Penny ku na lexi u nga ta xi khoma hi yona xilungu ku nga va xo sungula cause obviously mi fanele mi vulavula na matirhelo na mambalelo na swin'wana na swin'wana ne but u ri misa luya leswi a swi vulavula ku palamende ne i swilo leswi on a daily basis mi nge swi teki enhlokweni swi vula ku yini sweswo na yi tirhela kaya of which i yini swi sweswo matimba man'wana makulu swinene vanhu va le kaya va nge swi voni yi tirhela kaya xitandini ya swi tiva ku xitandi xi njhani yi tshame va mukhanselara ku na munhu un'wana a tshama ni byela ku misa luya u tshame a vulavula swi allegedly a ku yi tlhe yi rila ne ku ri na Papa Penny ya leswi hi ndlela ya kahle yi ta correct loko ku ve a swi humelelanga ene ya hlamula loko yi ta vona yi ta mi hlamula u yimela vanhu lava nge le kaya va nge le kule ngopfu na le palamende va nge le kule swinene and then to an extent ya ku loko mi kuma munhu a ri le a mi vulavulela hambi ka a nga xi koti xilungu so yi hlamuli Prince Mashele yi hlamuli Prince Mashele loko after Prince Mashele I think mi sungule hi yona this part loko after Prince Mashele va vule timhaka to ku na munhu un'wana wa Mchangana Papa Penny u tlhavula na vito a ni swi tiku u tirha no I'm not ani repeat leswi a nga swi vulisa swona mara the way nga swi vulisa swona a ku ri ku a ni swi tiku u fiki njhani ku a za ta kuma a kha representa vanhu va tiko mara English ka nga yi tivi yi tlhe yi faka na rito rin'wana ro hi va Putin Prince idiot yes Prince Mashele yi kuleli kwini dina masters ne you don't think he's a speaker because I think he was doing some motivational speaking or whatever that I addressa xilungu ni voni mbale suit ya brown I think yeah so ivi Papa Penny vuya yi ta hlamula ku phela na mina a ni tlharihangi mhaka a ni kotangi ku ya xikolweni mara hi mina loyi ni swi koteni ku ndla timhaka ta so ku hlamula boti lavaya va English ne hi summary yi ri veka xixexa kambe PhD swo line permanent damage na maxaka na n'wi se mi lava ku sungula sweswo hi bandisa tinhloko se yaleyi hi pfumela kumba vutisa ku ti-PhD ta yini ti la ku definiwaka I think mara ku summarize hinkwaswo leswi point leyi Gavaza a yi vulaku ni nga yi twa a yi tikisa namuntlha i ku loko ku ri tra xilungu nga ri se michowini se va Xitsonga ntsena no i ku a yi tikisa namuntlha i ku loko u tshama ka babangwa hi ku vulaka Gavaza mihleketo ya wena yi hetelela yi tshama kwalaya mara at least like munhu swi kahle ku a huma like get out of your comfort zone loko ku ri ku wena wa ha tshami kambe huma kwini Aarone ka kovani loko ku ri ku wa tshami ka kovani u wa tirhisa mihleketo ya ka hala thembisa futhi hayi huma ka liya ya hala ka liya loko ku explore hi loko u famba swa mapela u swi ku u ta vuya Aarone Celela ku hambi u ni explore ni event nkosini hi loko u famba swa mapela na wena at least like u fa u tiphusha ma Papa Penny vo tiphusha xilungu a xi pfumeli mara ve loko tiphuxeni so
xava na PhD vula professional doctorate permanent degree. damage Permanent va head vulavula damage. swo twala vanhu valava. Ayilele. Permanent damage. Head damage. u nge vuli hi mhaka wo dyondzekini ya byela munhu un'wana ku xitori And hambi u vulavula fact ya njhani for the fact ya ku yena u vulavula Ene, i munhu utswatsi un'wanyana i xiphunta because ni vula swona na ye i tswatsi ne and lexi hlekisaka hi maxavane hlekisaka hi mhaka ku munhu lowu nga dyondzekanga u vulavula hi yena and swi gain traction so that guy ne ku va a nga dyondzekanga kumbe ku va a ri langa kona hi mhaka a nga dyondzekanga swi endli ku no va na speech laha a advise kona vanhu of which a ni swi tivi ku yela yenda hi vuton'wini nga tlhatlheliya wata na contact ya message luwane a na ha zangi ni navela ku ya mahlweni ni twisisa a ni nga yi tivi n'wanyala ni tivi mhaka va le papa phela loko papa phela yi dyondzini i nge n'wi tivanga mfana luya papa lawa a hi vahlonipheki tawe hlonipha vakulukumba judge a hi ali un'wana beni mahingana u chuhangi ne ni tswale ku nyipini so sweswo xin'wana lexi mina a ni lava ku xi tirhisa okay at first ne a ni twa i nga ri a ni na mhaka na swona ni munhu un'wana na un'wana a endli leswi a swi lavaka mara ti-artist ta xigaza leti nga kona hayi ti tele ngopfu loko u pfula ka TikTok u vo artist yintshwa every day I think se ti-artist ti tele ku tlula ti-fans yeah ku na event yin'wana hi swona leswi nga endleka leku ku na event yin'wana event liyani a yi tsakisa hi mhaka ku loko se chika xitejini u tshama u performa u kha u vona like artist fellow artists kati ku loko u chika ne loko u chika u nghena vona artist that was pure support loko a supportana ne event liya leswaku a ku ri yo support loko ku vanhu ne vatirhikulobye va supportana leswi nga swi loko artist hayi cause loko u nghena ka TikTok loko u pfula u vona artist yintshwa ya xigaza every day namuntlha ve ri ku na nyeketi bro namuntlha ve ri ku na vahakatimba okay namuntlha ku na vahakatimba namuntlha ve ri ku na swimanimani ku thula na vahakatimba 2.0 kuna swi tsakisa ngopfu the word black yile fashion mina I think a ni tiva black myth ntsena kusona kuno black Chinese black Angola man black gorilla man black bungeni black tabekisa no black the rocker black the rock so ani still being proper and hinkwavo vanhu lava va fika va imitate munhu wo karhi okay ku vi na Jojo ne ata site ra yena mama leswaku like xina content ya show the great Jojo mandisisi ivi ku ta van'wana okay I think nga ku tina ndaku vona ku Bliss boy va nga va boy ya nga sungula na swo kwa xikaza lexi nga ko no tona hi vula hi line ya level Jojo nyana yi tina Bliss boy ku sungule Jojo and then ku Musi cause Bliss boy u ti amusi ya atsonyana yina swa vuyena black ani black bala swi nga endleka va atwisa hi ku hi matsalelo ya vona mana loko ku fika i Bliss boy xiboxeketa xisele xana xona xi endla ti-rhymes kwavo se va vheta va kweli hinkwavo and wata mani la bango mengo ya xigaza kam yo vula n'wansati ngabi mara loko ku sona tungulo wo va ko he kambe n'wana n'wana va vula n'wansati ne a swi nga na xipopani then abangoma sweswi i ti da xipopani ni ta ku yisa Dubai va maseve mara va ta hleketi yini munhu wa mina and ngomelani sase ku dlangoxi ni hleketi ku maybe no hi ti 10 ne kumbexana hi ti 10 ta May la ka Tayeso because ngoma la kahle yi advise ka Tayeso ngoma leyo ku yini hayi la ku tiva ku yi nga advise ku yini imagine advise vahakatimba advise ku swo va vanhu va vulavula ne mara mi nge tshikani swo taniya va vulavula hi mani hi relationship a ni ku kumbe va vulavula hi kumbe hi wena Gaza Boxa u tshama milongweni ya vanhu avo because van'wana va tlhela complaina ku ri a wu ni posti avo so kayahle a yi ku loko ni ku posta va ri u ni dyisini va nga ku post va ri u ni tshikini avo swo taniya so yeah even then like ku a hi nge tshikani swi ta va vulavula vo so ni swi vona ku yi na vavasati yi na ku vulavula hi vavasati ni veni ka mani dropa sweswo because se ku xipopani
lana lani Yeah, I feel like that's why music look fine. You talk nga swivoni mhaka ku music munhu wa trend ka TikTok mara nga ri ku xaviseni. A trend swinene hi chikicha mbona ku khandla na video but a nga le ku xaviseni munhu yaloye a nga le kumeni na ti-gig munhu yaloye. n'we se ri nghena n'we loko muziki loku fene a demani xin'wana a ni tivi misami xi nyika ndleve na hi cause man va ta ruza Ruza the pro. Okay. storyteller I think the three album nya ambi EP ambi EP. album nya The boy ani nga swi tiku yeah the boy mata wa xi ri ku trendeni xi fike xi swi vona ku vafana hinkwavo lava va nyakatisa tiburuku mi tshama xi xi performa ximbala suit ximba suit Mandruza. Yes. perform my suit Okay. ruza yes Mutsonga wa ngamula perform my suit ruza wa ngamula manjusisi ximbala suit xi yisa lexiya loko se na loko xi tsala ni xi tsala swo hanya that's why xi boxeketini u nge eka TikTok sweswo ni kha ku u twa nga ri u ta trend ka TikTok hi ku cina va kona already lava hi va twa ku loko ya ka vona Bacina. like vo fana va vumbhoni marima loyi va hleketaka hi nkata yesu loko nkata yesu hi vona va swi tiva ku ri loko va endla ti-video va ya kha cina ta famba ti-video already va build ti-followers around ku cina around ku cina ivi hola ku ta fika la ku cina sweswi onge come lo up with something else so hamba that's why mi kuma ku ndi na content mina la yo flasha yi trenda makopa ni tshika matshikini cause ani Loko umemla man salvation angakopa. yeah isa visa ngakopa athi na mina liya na Steve. ni tshika u relaxing cause ani mina for mina n'wini ani yi planelini ku ndla loko yi fika la ta ndleka yini setli salvation munghana wa mina ende mina ani munhu wo lwela salvation cause ndiwona ndolela docini ani munhu wo lwela content khala yi lwela content ndingamesa ngoma yan'wana yo like big belela yeah belelo yes i gay gay the guy is married Mara munhu wa va married are gay. We're just saying allegedly. hayi ano yeah mara vele swa endleka na munhu wa mfundhisi ari gay wa va mfundhisi ari gay no like serious I know what this cause the man is even ni xivoni ngopfu ka TikTok tshama xi na demand yin'wana man welcome magoda Bangana. Bangana. Best friend. mara oh man guys no mata ku semlola ya gay ani mara na mi va tshama ku ni gay mara xi kombisa ku ni gay Abangata mina na donation win. atika DYM ivi endla video swi se mara i xikota xa kombisa ku ni okay Ibe baba linkisa baku hey aba ishilumane hotel. I remember mata akarolo awu tshama xilumani wena ukina utiva bodi awu tshama xilumani direction wena tshama na kulungwana uhiza mina mfo and wata xin'wana xa ku yinxela xexeni la ku vanhu va twa nga ri swa endla u ri swona mfo donation wa xi yevula yeah and the gate total ti level ti gay kulo demo lowani oh guys loko ku ti gate ani ku donation ni gay swa endla ku phela se ndla ni rig se na swi twa na mi ku halise ya kun'wanyana mhaka leyi swa endla ka demo lo donation xa n'wi satisfy that's how tshama khale hayi Jojo a nga vula leswiya Jojo a nga vula leswiya Jojo Mashaka. no manu ye donation donation kuma ku ne that's why a nga fambi na sati loko Nanamhla asunguleni nanamhla asunguleni kwala ku donation. donation ina sati yes mara u vuleni ku va mashawa wa mashawa komisa ku hayi man no xikoxi nga kona ka hona pasa donation mata ku hayi n'wina maxaka mi te munhu wa va married ne mara a ri gay yiteni ngwenya yiku mfundhisi wa va na sati mashawa And imana ngamfundisa tlhava na sati vanhu va n'wi hleketelela. mina ni twa vo tala ngopfu le America America na xigazeni. se marita ni mbyela xin'wana na na mbyela xin'wana ku komba ku dasani ku swi kahle ku munhu a trena miehleketo ya yena ni a nga vi ka ndhawu ya inani Jojo humaka a Green Farm so o tshama Pitori ma miehleketo yena nga ri ya ri na Green Farm hi 2018 va yi pumps va yisala va dakwa hi ka hi huma kerekeni na mundzuka va ya kerekeni ku ministerini va dakwa loko ni ya ku tlele na siku vonesa va tlele ni kumi a kani a nga mbalangi a thandeki nenge a hehla ka mfana wun'wana a rhumiliya mara ku komba kumbe miehleketo ya mina ni hleketa ku vo yo dakwa
a ni hleketanga ku a va kha huza mukulungwana se xana a kani loko a za vula swilo swin'wana ku na swikoto swa so a nga va kha vula ku nene u endli swo endlake round 4 kulungwana sweswi yeah so aka Jojo swi nga endla aka ringeta ku hlamusela timhaka ta ku na yena swi ri loko a ni fanele ku hleketeliwe laha ku a mi ri ku busy mukulungwana a mi ri busy mukulungwana nga attesta ne hi December a hi ri Blue Flame a hi hlangani Blue Flame u vulavula tiso wena xi fika xi humelela Jojo ne na group yin'wana nte ya machita mo tala plan okay Gaza ni mranda ngopfu mastiva mus ningwenya so wa tsuka matihlo why na group ya vafana why a tsuka matihlo ko vulavula mukulungwana swa ku bava msloyi andu consume then explain le ya ku sukuleriya u ti umbala xiburukwana a tlamba xiburukwana nyike chance okay let's one ne that day ne ani la akuswana le Blue Flames kasona la ngete mtaka yes kokwala kasi Blue Flame ile ku ya ina sa la masireni mtaka sona yila nakuba la ku search ku trenda la ku suine masireni always so ile swana because that day ne bayisala ba ebayisabala kayi ne basala bete batata ajali so man vaina na bayisa wangwane nikumntana kumaka sona because la kuhlangana bongwe kwana babasati up to this point nifiki na mala because nifiki nroesha la nifiki na explanation ya wena from the beginning baba nuna te na babasati ekosa ingisa kasi mani awa satina ani ajali at least ngwenyana phela bese akurwesa wana re ndawula na mabiti ai moni ngabuni mabiti singa tawolo sana wakabo yabo man go fika wan bana and man no bona ngwa 13 phela why so lo sa abar 13 abatele ku dala baba okay zanuka kumele ekos ntanga hola ku hijack mina ruta ke ba bela mata ku ntlamariso yini ne hiloko basala ba ana batela mina so nte a jala nta kana mshabe jala ibeti ngathi ngabela tibheta ko tele kudana nje okay tona tibheta ko yakan tibheta so okay yakan wathi ngolo za trenda mangwa satluya ngosatu uzama trenda mangwa sat kumula Daniel Boreta swinene nami oh yeah ngosatlana wastiva ne tona post lenga tsena yitsalo man yeah awon mo tawon tsaine la tsamang tsam tsantlaya ni hambanile na aka Jojo n'wina bayitani ani busy munhu tsena vafana yeah guys ikoma proof ida faka screen come phone dimension ku ande Allah proof ida faka screen ina bana me makaini anga busy munhu tsena vafana se okusukela kobe an na yena mara na swi ku tawula tsala la usikuma kwi akabuli mina amaka timba swin'we se a humenka sweswo okay mara before you maka sweswa ni le ku hanyeni ka nkarhi wun'wana swi like swilo swi le ku evolveni sa risiso munhu anga za ku akani mashaka mina ta vula ilongo swi le ku evolve va ka unge akwamukela like we accept you like it's not a bad thing LG DSTV mina amukela amukela tanta vitleria verini ungatiswa wena guys mara kuna mhaka wayini baba ngopfu ne vaka munghana lene maxavisa masagwadi a vese n'wi interview suku matala n'wa va busy hi ti-interview ka ti-radio station ta vona vaka munghana lene why va nga ri ku interview nsuku ai na fo khale ngopfu khale a ku vuya straight a fa va vheti va n'wu
Jampela straight. Via phone call, it's normal. Yeah, Like, yeah. hey, aba interview so. Hey, and ti kwatini. Guys, na hina va ta hi vutisa sweswo ku i khale Nsuku a wini. You Eh, are le probably ku one ringeta ku va na hina everyday one a mi hi twa kwala podcasters hi kha hi ku votela Nsuku ma swi vona a fa ri munhu wa mgobozi says mgobozi a ta u ta n'wi lava le tsanaka ku mi 2 million So se mara Nsuku kwala nga kona ka swi vona ha nkombela a hi vulavula everyday la ta wa mina ma ku mgobozi a lava dela mani lava dela no ti lavela so. na rand On a good note, ne? yeah Kuna awards lava ku humelela. Ta ka Mhayivava 28 No. 28 April 28 April. ya ndanga ni famisa category yo karhi kwa Luxent. Famba swin'we Vari i Luxent Music Award. Luxent Music Award. Hi kona. Sayini, sorry. Ina Sayini? Gaza Bosha. Yes. Ina Mgobozi. Ni vona na vaphilanda. Mashaka. Na Mashava. Just JB na Miri ta yini a hi mtwanga. vari i Luxent Music Awards. Okay. Ti ta va ka ti endleriwa kwale Blood Flame kwale. Mashava why i hlayela van'wana fika ku ni vona na vo philani kwala. Mtophilani. Miteri mgobozi Gaza boy. Boxa, Ni vona no pilani. Ya swi hlayisa. balamulisa na manager se Na vo Munji va ta va ri kona. yeah Ya ingaku ti ta vuya. Yeah. It's a first sama swi humelela. a sama swi humelela Kamalamulele. Ta yini? ta music Kwele mungu hama ku tiva. So Bakarhele. i swiyimbeleri kuloni ne na va lava va tirhaka na vona va nga vona ku ri va ta hetelela va nga tikumanga Una mhaka yin'wana lava ku ta na yona wena. Hi yona, va karhele. vo Yes. karhala vo ta va nga swi vuli straight a va vulavulela hina hi chava va nga hlangana va lava ku ti nyungubyisa hi leswi va nga le ku swi endleni because at the end of the day na vona ku na talent yo karhi yi nga kona ma vona so va hlanganini va ta endla sweswi va nga ta swi endla swi nga endleka na xangani gang va ri kona na vo G1 va kokwa Asi hi fiki ku hi mhaka leyi ya ha ri ku swi nga Dr. endleka. So va kona Mara Dr. Sandile. ka South Africa leyi hanyaka ka yona ni twa hi nga ri na kwalayani vudyela byi ta va kona se Gaza Bosch Vulavula na Aarone Celela mi kota ku ya vudyeleni. n'wina mi ta hi cheka mi ta hi byela ku okay ka ti-award xiphaza xi ta njhani hi ta kota ku swi hi ta kota ku swi yisa hi ta kota ku swi yisa ka letiya ti-award le henhla twanana. hi kota ku Ntwa yi nga ri. leti hi ta swi nga endleka hi va hi ri kona Va ta ku dropa loyi. letiya ti tsakisa hi ku a ti na i vanhu lava nga twa ku vava va Vudyela. va twisisaku na music Va defend. va vonaku na rirhandzu ra tifense ta vona ra tifense ta vaviseka ngopfu loko ti vhotini mara ti hlamala va ku a va fika na le ka 30 Ku wini yin'wana, va ku- swombonyota hala va ku wini artist yin'wana yi nga nominatiwa nominatiwa mi hlamala ku swombonyota so loyi loyi ma n'wi tiva n'wini Vonya. vo vhonyavonya so leyiwani ne yi ta va kahle na va Aarone Celela va nga ya va xuta kwalaya hikwalaho ka ti-awards ti-awards ta ka mughananene hayi no letiya ta ka malamulele va nga swi kota ku fika ko vani two malamulele 17 rand ende Aarone Celela loko ya laya u ta bohe ku fika early Hi mhaka ku taxi. ende u ta famba loko yi jaya minuku Loko taxi u nga yi kumi hi 6. a nge A fambi nge he fambi. ta dlayo Fana u yini boy. so I think va initiate swa kahle ende loko vo ya mahlweni ne va swi khomi so ti va na ntiyiso ti nga vi na vahakatimba ti nga vi na ku kokana na nkumba ti nga vi na vudobori ti ta famba I think a ni tivi ku mina ni lava ku tirhisa mihleketo leyi yi fanaka na Sisi Mikateko ya ku yi mhaka ku Hi le babangu. ya ku yi mhaka ku mina ni na doubt se ni lava ku yi tisa laha mara ni twa hi nga ri leswi swi presentiwaka hi vanhu i ku hi lava ku mi tisela swa kahle we want to make a change hi lava ku ti-award leti ti va ti cincini ha swi tiva ku ri mi hlangana na swilo swo hambanahambana so hina hi mi tisela swa kahle mara that's what you see in the forefront but what's happening backstage i ntiyiso na so naswona a ni tivi ku hi mina yes swi kahle ku va lava ku humesa leswi va lava ku tisa leswi va lava ku tisa swona mara backstage hi swona leswi va swi presentaka leswi nga ta humelela na
That's why hi rhumele Gasa Bosch. Matani mina ni believe ku loko ko nga ngheneleli swi swa wrong mina mata ku swiswani mi ta mi ri na mihleketa kahle hikwini ivi ku ta din'we Exactly. mavona di fana na mihleketa Aarone Celela di fika di vonya nga tshika Aarone Celela di vonya ende ko tala loko mo nyiketa vanhu lava va nga na mabyongo va nga ri ku na ndlala most of the time that's why vanhu va twa nga ri xiswona ve ri tekela ngopfu kwini a swi tekeli enhlokweni ya mina loko for example let's say mi kuma ku munhu loyi a fambisaka sweswiwani i millionaire yona event liya yi na like ko va 200,000 a nga yiva 200,000 a nge yivi mara le analogy ne loko wo lava ku yi tirhisa sweswo hi veki presidente sweswo hi ku hayi presidente va na mabiliyoni se ku ya humuna ka mabiliyoni twanani i ku mata wayani hi diveki ka xiyimo lexi di ku nga na mali yo tala futhi se no kombisa ku mimillionaire cause ne va fika va ku mfambisa swo karhi swa mina swa 20,000 mi la ku teka yini kwalaho namteke yo 20,000 se dadani ku ri yini that's why ne ni vuliti mhaka ta ku swi nga endleka va na mihleketa ya kahle ivi ku va na byongo bya Aarone Celela ku va na byongo bya Aarone Celela ivi laha nga kona Aarone a khomi xikirini na xivongo xa na na xivongo i Celela byongo byi celeliwile I think for now guys a ho veka mihleketo ya kahle ya positive ku ri va ta endla swilo swi endleka so Dr. Sophie kwalano loko wana masagwati ma xavisiwa mba ba xifula mnganga n'wini ta famba loko sekete swilo ende loko ri phati ya swona no a timhaka ta ku seketela loko ka rambangi a nga hlula no mina ni all the time ni loko xilo xi ri right ne and vete ni veka ti-negative thoughts ni nge se vona ku biha ka munhu ma vona munhu a fika sweswiwani misesi loyi i nga ri i nghwadlo ku biha ka munhu a ni ku biha ka xikandza ka maendlelo mi tshama mi hlangana na munhu ne mi mihleketo ya vanhu ka kobani va Aarone ambali xikete xo koma ne ambali xikete xo koma mi vhe mi ku i nghwadla episode leyiwani ya Celela u yevuli ngo Celela nana n'wi hlamulavo mara ma twisisa munhu a fika a ta ambala xikete xo koma mi vhe mi twa nga ri yini u ti xavisela vavanuna hi maxaka mi kuma ku o timbalela ku comfortable no ti ku lava vafana the person u fanele just stable a nga lavi na mali ya munhu mara mihleketo liya yi nga celeleka yi fika yi ku munhu loyiwani i nghwadla guys episode leyi ka n'wina hi halftime podcast ni kome ku rhanga xo xexo yi kongomisiwa eka half past episode leyi yi tisa ka n'wina hi halftime why yi ri na vito ra bolo halftime No, I think mina ri half past kambe yabo McGean podcast and G oh yeah I think ayiyela nyana kwala no not segments to tala ekufana ina segments to tala liyana ya bolo ikona kuna PNC halftime podcast okay and then mata ina tani mfundisi hey monchumayila wena Monchumayila very bitter na koka kuna n'wana bibeleni a ri na vito rin'wana ri bari va n'wi cinca vito leri xikomba xi kota ku cinca mavito ma vona so I think na vo Aarone a va cince vito leri ra half time hi nkarhi wa half time vanhu va nga concentratangi lava leswi va lava ku swi endlaka hi half time a bolweni vo ka ti-dya ti-snacks mama endleni so vito leri ra landzelela cincani vito touch the screen kwalano touch the screen halftime yo liya nga na Anaroko ila ya la pra Anaroko
Hayi na atsike Aaron. Okay guys, then No, va rhandza ku vayisala va khoma ni Shirinda laha mi nga kona. Wakakobane for what? Okay. va nga vonya mara. Hayi kahle one day leswi va rhandzaka swona ne a nga ta vulavula hi vona loko hi nga va rhandzi a va rhandza siku rin'wana hi ta endla cross podcast na vo vanhu lava hinkwavo lava And hleketa kumhleketa lene hi endlela lawa June ku ta ku ta June. va ta kota ku fika Yeah, va ta ku at least va ta June. Imani timike hina 1 2 3 4 5 ta vona mbonga na to ti right. ku na leti nga na ti-back end plus I like my Maloko va ta ta mi ta ti tirhisaki. Hey, Gaza boy, you talk about it. Nice. guys move me panela Yeah, Celela guys. Kuna homecoming and fundraising ya Nsuku. Ita va yi ri kona Sunday 6 April, hosted by Gavaza and Chavi CMC. MC Gagash. Kuta na Jojo Rhulani, Brand Bomba, Shongi Rangani. Messi Machele from Jazz Celebration. Oh, Messi. Then Bliss Boy. Daniel Brothers. Oh, Daniel Brothers lavo na wadi lavo. Va nga ri kona ka category. Gondi Boy, Sam Free, vanhu va Mtambaro, Ruza, DJ Jepa, DJ Wisi, Manly Z the DJ, Manly DJ Z. Jepa, Kongman. Lungisama ka mainly Z mfo. Lungisama mainly Z. Ngwana wotse kwa Where yini? Mainly Z. Main ngambutisi ku why? Main okay MAN iman. Kosa ku main bala? Lesi nhlala leswi nga tsaliwa lami. Okay. Eh. Mainly Z. So ni right leswi nga hlaya swona. Sorry ku va nga tsala ngwetira kahle mainly Z. Ngwana wotse ku why ni kan ni shimela ndale. So swi endla ku ri na vudyela desert ku yimeleni. So guys ne loko mi ri kona famba mi ya ma support Nsuku. Yila senchirone. I'm on a phone. Monavoni lekuswana na Yes, very sungula hi 12 o'clock. lekuswana. Maxaka mina xitayi Wait, African chef? tindhawini. Yeah, never na Forest Hill ne. Jojo. Masati mal Mina xitayi xo ya tindhawini mi nga rhambi n'wina please. Musula Jirok. Ahora bang mashaka wa tsata ta swula moyeni. Usi mashaka loko a tlanga Ayo. Hey, and timbo wale tan nga wisana tona hey, hlweli ku hela. Ta ha ri kona. Ah, ndzi sintinti heta. Ah, we xitirhi phela. Ah, take you 2 weeks. Kasi bojo lo sijenge ngola. A ni lava ku cheka if ku na swin'wanyana. Cheka Aarone. All right. Ana Ima cheka ndimo lo avasa kuna Aarone. Ai anga tlanga beat. ana xina xi branded vocal. Phela mgay loko mo twa ka episode leyi the first part ya episode leyi tisoka n'wina hi Preview. I voice ya mgay. Yeah, ka TikTok. Atirhisana vulana nje atirhisana Mgewu wa yena mandirisa ku utitwa njhani loko a ri henhla ka na ro. Mgewu ntsena Aarone. Na Celela. Mgewu un'wana wa hina sina Celela hi ku munghana wa Mgewu na hina tove a va na hina. Ya u ta vuva un'wana wa hina loko swi lava. Mara no ai podcast ni ya mahlweni episode leyi tisaka n'wina hi preview restaurant na Celela Aarone loko se kha hi famba hi ku hi sweswo Celeli. ai fai te lo che famba Celela.